Mushana Production. So Mr. Reverend, I want to know young woman, and you want to take a home. Abana kuna batwaranga basigo muka haba hochikani mwiruka. Faza ntukushaba twara police turebe Reverend. Faza mama byone byana kugambia yanakubiha. Byone mama oyanga mbere yabanambia. Ego faza twara police. Muje mutaye mu motoka mbatware. Batwara police. Mushtameje Kaza para que me vou kureba. Mbona simu kaza? Kasibu mnonga. Akatene. Ya how are you? Kaza kandi cyakurega ni ntabwo n'ikiyambe. Ntabwo yo uno basakota kumanya. Yego. Ninye kaza wapaisha ndio ubigobanga leo. Ubonda wamende takabaje mtakamanye. Kina ijambo bitu. Ebizibu kandi bitafaza ayo bakoze n'ishango naijabwa Reverend kimugusha tobonye na Reverend mugusha yato wawe nimyone wanje mnoga nitukora mwono manya kama dini tukora mama kustayo zaba Kristo bayipereza kama nabalioni ndambura ba Kristo ndabarabamo bana ikabusera ndeba abana babiraba baija 10 banyemereza mufana yemerera nangu umuna tasho kuno wa Reverend wenyine just kani mwani mwenda yande Reverend bamuta police bamushuka Reverend mwina hajyaha Reverend omushija mu muntu obwenda luchamiro bamutira police mwena nyozo mutima kugira guta omutima gwenda kumundukamu bweno kandi nda police n'abana aba bega bagayamazima ngende mpunguliteka yi baleta njendebe bagayamazima abana Reverend byata ine buzubu iyo tukora cyondoza faza muka Reverend ajya hata ine buzubu
buli kimwe nikiyija kuba nayija kuba gyo kukyondoza kwitu kwaheza kuwa tukashanga nyine mshango nayija kwija kandi nabwe yahine ekiriho nayija kuza omukundi kwonka hatari obuzima buteera bukira tuyija kumurekura mukazi n'obuhoro nabuhara hari baro reverend abenaye paka nguno wakabi hata rya polisi omushitamiso mubuze jo mburungi atwereke mukamwana wita hari muramukazi wanje kemigisha efakazi nico turi kwendeke chonga atwereke mukamwana wita hari abo kwa mukazi ogwe tukamutamwente zitu twamutamwe bintu byitu ntwenda twereke mukamwana wita hari ubundi kweta muramukazi wanje kemigisha eshobara hemukire ashwarze n'ekitinisa cyo bwa reverend nyotikare ya reverend ayina bakazi babiri ngoma mwino maka ngoma mwino mu trading center omushita museje ntwenda twereke mukamwana wita hari areka kutumanyira obwe tuwamuruho wenka amwine na faza obo wa parish nangwa faza we kamuze tayine mukazi hona na referando kuyinaha akwate faka zimazima gitwara giteko kwa hagiti atwera ko mukazi wita hari echo nico turi kwenda cyo chonka hona shogo gwa bamuhimbagiro ki nyabyo byo nakugambira oshitamusebaro umugambire kandi tukwenda koma polisi onka ntwenda kwengera kuzaburebereza atuye hakamanyiro omuhimbagiro ntuza kweyongera yabureberezi akwato mukazi wita mutwe tukamutamwe ibintu byitu amutamwente zitu areka kutumanyira bakumana mutekateka tukabona wabusha nakunde ngwira nkobora atwa mukamwana witu nyenjo nagambira mushobore bana arare gutshemerira akwata mukazi wita mutwe tutagecho naza kukirebera wanjye no kugambira Bueno, ofisa tutakagenze ile kinabandikishaho nanimba shaba kugira munyowe na nabana tugende turebeho tukize turebeho reverend Mugusha kugira ngo twatwaye kiromuka batubuza tagaga mbojya gutwahurira bitwayerebera tubashe kubahumuriza ofisa batware bareba hamwe iwabo Reverend Mugusha lyaha
Mukama olindabyemu Mukama omumbatire Mukama otampunga Mukama iwe masiko ganje Oh Lord, come and protect me. I know you're with me, but try it sure. Mukama olindabyemu Mukama omumbatire Mukama otamfunga Mukama niwe maziko ganje Mukama yambe vakazi Mukama yamba mafuzi Mukama yamba mafuzi Mukama toremererwa Oh Lord God, King of Kings, try to show Uktina nkwinjo mutima wanje Mukama osumebo Mukama otampunga Oh Lord King, the King of Kings, try to show Omuyaga nebingonzi Mukama olindabyemu Mukama utambe mukao Oh Lord, oh Lord Mukama yambe fakazi Mukama yamba mafuzi Mukama otamfunga Mukama ombumbatire God Lord utina nukwinjo mutima gwanje amasiko ganje Oh Lord Umwana wanje uhumure Umwana wanje oreke kurira Ebi byona ebinkurabamo byone n'obujurizi nyensya Faza reka kushoberwa bwanje Je n'omukanje ohumuriza abana banje n'omukazi wanje Humuriza omukazi wanje amanye amazima areke kunyomesereza ekibi Abokuba atinya omushango Ebyo ntabitaka ikabureberezi Abokuba kuba arabihurire Okumanya kwabyo kuri hare baza kunyama amasiko Shaba Mukama ashumeho Ereka abo bona bari kunyomesereza ekibi kandi ndakine Faza reka kushoberwa shaba niza kwama
mwene ba officer mwe bali munonga twamuri ba Reverend Mugusha arije mwe bali kumuleberera kurungi munonga mwe nakimanyire wamanyiriza officer reka nje nanye maze kumanyisa bekaye na munonga omukyara we kugira mukandi bahumulize ndebe kito wakora kari faza nabo sho nata naza kija kale mwendo bana katugende kari Yo wataha hey mukarofrana nenji kotile businje hachika wa ngira ngo mushija ngo reveranda muyaza kurambura abakristayo ngo hazajyana ngo n'abapolisi abiyaba nashabira Reverend akaba mukobi kaba musibira polisi abani bane bangambira muhanda kanamazima Reverend abamukomira ya polisi turebe kito wakora Reverend ogwa rugeyo n'umushamurungi wakireba abani bane bagamba n'amazima mundu gomisha Reverend omuntu murungi tashemye mu polisi ari wajango rifaza faza papa shikanga nagambira nunkora koriya mukaturu cyamba kristayo noronda muke basa kurgaka Reverend munywani wanje nyenda tumuyamba rugo mazimo mucyome mazimo mucyara wa Reverend tumuyamba rugo mucyome no basa kunyamboka rugo mukayanje unashikandika kole no basa kunyamboka zahimu pandisize fakaza mukahendere nshonga zanywezo unashikole muka Reverend akawagamba kubikandi kandi yawo bana okulira nangwa no kulira bamazazi ona nikongwa ni mugamba ona shinyona Reverend atwaye bere fakazi tukayambe fakazi nefuzi bato wanyama nazo na romo atuhisa mwena romo atuhisa okubinga bafazo wawe konka faza nonyetegerezaje ko kuba nondeba nonyetegerezaje nihonyije muntu tira kwetegerezaje konka natarama ngo Reverend asa kuchora ngo mukazi nkogunyo hina nakutemere ngo nyambe hina nakutemere ngo nyambe kore wano ndakuza kuyamba maraya mutahi wawe
omuyambe mutyo ahimwe apangisize faka zo muzuko nyowe na reverend hina kutumire ngo nyambe